Hello, Tuni KUKI channel vizose na bon chabin lem nei ki na vin Tuni ahi Ukraine le Russia ki boina chungchang ho update hin bol ki no hitin jan hi news a chu imu so ke deu gata sanin ana ve ho chun imu deu hi in hi chiwa chu Ukraine leader pa hin Nato ho ahi lo le US hinga jong hi van leng ahi lawai le no fly zone ti hi ne phone pi vin ti a chu an sei hi no fly zone chu reject an ball pi vin aban le ama hin jet fighter ho an thum ki ne ti a chu mo ahi in hi chin chunga chu US secretary in jong hi chiba hi Poland ama hon Poland to US in deal an ball van leng ho chu hita chu amo hin supply ding aban le Poland a kona Poland ho hin mi kiti ho masanga USSR an hat laya an ki cho ho van leng ho chu Ukraine an pi ding a hi ti a chu an sei ho chu tu chunga hi chi news ho chu hong viral phanen ti chu mi tampin a hin ve in hi cho chu mi zo sin kidang a hin sa phanen tu a hi Ukraine hon at thu seyu ahi lo le US thu sei ho chu Poland Prime Minister pa hin reject anaboli ti chu mo ahi ki tain iza a chu hi chewa hi reject a bol na aji ipiham ahi lawai le ipi bola Ukraine ho hi NATO in hita chu van leng pi ding hi anop lo ham ti ho in sei ki no hi ten chewa jong hi ga beleu chun Poland ho a ko na jong hi Zelensky hin kinep na izan ham khat hi aneya chule US lawmaker ho to hin anaki ho a hi in lawmaker ho to hin anaki ho wa jong hi US in direct nga ama ho akona van leng pi ding hi ananom lo a hi ni cha chu a khut nu wa kona hi mi khut na gul mat ding ti type dewa hi Poland ho hi anaza got no a hi in a hin la tu a hi US Thupeh ho zo se hi Poland in hita chu reject anabol pen hi chuto bang ho hi ki hon to gon I macha kanei powi ti a chu ama hin mi tampi heading ai ta chu phone do na ho jong anani ti a jong chu mo a hi in jibai ga velo chun US te hin masanga pa na Ukraine to hin ita chu sign ho anabol a hi in chule hichiba jong hi Poland to jong hin I chanham khat sign anabol a hin ti chu US a kona van leng F-16 ti hovel ho jong hi kila ding ti a hi sign anabol a hi in aji chu US a hi in Poland a hi in ama ho hi NATO a hi je wa chu US jong hin to a advance til hen avan lengo tu le tu ama hodinga jong latest pen ho jong hi pi ding hi kho asa lo a hi in ta chu deal anabol a hi in a hin la hi chi deal anabol pen chu 2024 ting le bo hin hi ta chu Poland ho hi api diwa hi anaki ho bo a hi in a hi wanga tu a hi gal ahung phana chu US in ni chi chu agang theilam pena ke pin tin hi chiwa ko na chu ama hon masanga USSR an hat laya anaki cho ho van leng ho chu Ukraine ki peding a hi ti a chu US a lamkai Antonio Blinken ama hin US secretary ti ding ai tain ama hin phone do na nei a hin ama na sei na jong chu US in tu a hi NATO green signal akipetai hiza a chu NATO country hon anop mobile van leng ho Ukraine ho hi a supply theu ai tai ti a chu na sei a hin la hichiwa chu ga velo hen hichiwa hi Poland a hin ichlai hi Poland a hin chi Ukraine a hin ichlai hi Russia a hin hichi ga velo chon Poland jong hi NATO part of NATO ti ding a hi US jong NATO hi in ama jong hi NATO hi in hi jong le US in tu chunga thu an sei ho hi Poland te hin anano pi po we reject anabol pi we ti a chu mo a hin aji chu tu chunga jong hi chi van leng jet a hin thu mo wa jet fighter ho en thu mo wa patna hi na he ta chu Russia ho jong hin gi na I chan ham khat ane wa hin ti chu koi to bang ham khat en hi jaba hi Ukraine ho hin KITHUPI a
jet fighter a hi lo le teng za chom chom kalwan man cha ho hin sop lai au ma hi le direct nga ama ho jong ki attack pai ding a hi ti a cho na sei a hi in hi za a cho ama ho jong hi ana ki che de bu chu hi ding a hi in hi za a chu hi chi wa jong hi ga velo chon chi news a jong hi ga velo chon fake news Poland slam ti a jong hi US report ti a hi US hon report anabol chu thildi a hi poi chwa hi misinformation a hi bowi ti a jong chu amo hin ana savin chwa US in Antonio Blinken in ana saina chu hi chwa hi amana ana saina chu ipi se hamtile Blinken in ana saina chu US in green light akipita into a hi NATO country hon Ukraine supply na bol thewa hi ti a chu ana sein tu le tu a hi Poland in jong hita chu avan leng mig 29 ho chu Ukraine api ding abale US in hita chu Poland ho hi ama ho advance chimik ho sanga advance zo ho chu hong ke peding a hi ti a chu na sei a hin la hi chi news ho hong than phana chu Russia ho jong hin I chan ham khana Poland jong hi gi na nei hi mai the a hi ni za chu a gang theilam penin a prime minister pau hin hi choi fake news ai bo we cho hi US on thu an phone ho hi thu di lo a hi lo la misinformation amu je wa ita chu an phone ho hin te ti zo a hi ana sei ti jong chu mu a hin chwa jong hi news khat kimuna ana sei na ho wa chu Poland may provide ti a hin Ukraine mig 29 ho hi ana pi ding aban le SU 25 ho jong hi ane a hin Poland hin chi SU 25 le mig 29 ho hi USSR an hat la ya Poland in an ki cho a hi in ti chu I che ho hi Russia in jong ane a hi in a hin la Russia in ane lo US made F-16 ti hi chi a tha na lai a hi in hi cho hi Poland in US hinga eta chu an thuma deal ho chong an bol ba 2024 eta chu deliver a bol di pen chu a hi in hi choi ki peding a hi ti a chu an sei ma banga chu news ho chong hin che bai next ta hon chong an sei na wa chu ta chu an sei wa hi in a hin la hi chi zo wa chu I chi Poland prime minister pa hin chwa jong hi mo de wa hi in Poland prime minister pa hin agang thei ta in eta chu social media Twitter mang cha a hi tweet a hin bol na a hin ichiwa thu ki sei ho hi thudi lo a hi bowe ichiwa hi misinformation ki mo ja ong ki sei hin te hi chi to bang hi Poland in to gon I ma cha akinei pui a hin la refugee Ukraine ko na hong jam lut ho wang hi Poland in a hi thei chana ki thopi ding a hi in koi to bang Ukraine ko na hungjam lut na Poland na hungjam lut ho chu ki mo vet pontin ama ho wang hi ki thopi ding a hi in hi jong le direct nga Poland in Ukraine van leng ho ki peloding a hi ti a jong chu phon do na anani ti jong chu mo a hi in hi chba hi ga velochen Ukraine ba na European gamsunga a map len la a jong hi ga ba nai le Ukraine ba nai France ba nai Poland ti ding a hin a hi lo le German ba na Poland hi ta chu a hin hi jong le hi chlai la ai ga ba nai le chun ti chu Ukraine to boulder dunga la a chu Poland hi alien pen loi khat a hi in chule sepeilanga jong ha loi khat a hi in hi za chu tu chunga US ho hin Poland hi iza kaya aman chawa hi ta chu Poland ho a ko na hi Poland hon asop lighting ti a hin a hi wanga chiwa hi Poland in ETM khana Ukraine a hin sop lai nge ai le chun tu a hi Russia in jong I chan ham khan hi Ukraine gam hi a hin la a hi tain tu a jong hi a hin mano danu a hi lo la advance de wa bom a hin khi wa agam a hin lo dan hi vet nai le chun hong chal tul jing a hi tain Russia langa ko na jong hi I chan ham khat Ukraine gam hi a hin la a hi tain Ukraine hin ke mai to pi zo lo a hin he ja a chu hakhat ham a hi lo la haptani hapta thumam hung lut be jong le hi chi Ukraine leader pa hin surrender a bol lo wa government a hielo lai si a chu Russia te hin a hin mano de wa hin hi chi a hin mano jing vai la phat khat le hi chi ho zo si Ukraine zo si hi Russia khut na hung ta nang le
Poland hin ichiwa hi Ukraine anaki thopi na chu tu a hi Ukraine hi chi ama ho border ahin la Russia in ahin control ting le chun Poland border a jong hi Russia sepai ho hi diu a hi tai ni za chu ichiwa hi Russia sepai helang le ama ho dinga jong hi I chan ham khana gen theina athu deu ei ti jong chu mu a hi ni za jong chu Poland hin ama sang ding akivet na hi le tu a US in Ukraine anapan ping ti a na kapan pi ding na hi ti a asai sa a hi na hin la Russia in attack ahin bolta ta pha na Russia US in asepai ho jo si anaki ko do atu chan ge ki hen mo sa ta a hi lo le sanction ti lo wa hi adang Ukraine a dinga hi abol I ma cha lo lai a hi in to bang chu ni Poland in jong tu a hi Ukraine ki thopian lang phat khat le hi cho jo si Russia in hin la lang hi le Poland chunga jong hi Ukraine to banga chu hunglung thei thil pha na chu Poland jong hi tu a hi akinong hinin chule Nato member izan ham khat jong hen tu a hi neutral a movie ti jong chu mo a hi in mi sepai pension ho khen khat hung lu jong le atam jopi hi koima official ta a hi lo le European Union mina jong koiman sepai sol ngam lo US mina jong koi US ten jong sol ngam lo ta chu akichat so ke wa hi in ngaban le hi chi Poland to Russia hi kigamgi khalo ham iti aile kigamgi ahi ichba bek abe ne ucha san hi imodiu ahin chijong hi Russia gam ahin alain itiam khana Poland ahin bol khi lai le chun tu a jong hi Russia hon nom ta direct eta cho Poland gam attack theina lampi hi umkit ahi ni ja cho Poland dinga jong hi chan hum khana danger ja cho Poland ho jong hin tu chunga hi chitobang Thupeh ho reject abol na ho a hi lowaile misinformation kimu ai chbai US on anom no hin sei a hi bo wi ti lang zo a hi tweet na ho it's to het theine di wa in sei the it's chan chu in tin US te hin zan hi video a chu van leng ho pi ding Poland pi ding Poland a ko na Poland ten Ukraine pi ding ti a chu in a sei ji wa hi chi na chunga tu a Poland Prime Minister pan US on ajo sei bo which by misinformation ai bo ve ti ho jong chu iga het kit theina ding wa chu tu ni hi chineusi in ball ket wa hi ti chu he them so ke deu ka ta sanin he them lo na wa ma ai le comment langa chu nen ki do ki the wa hi chi chan chu tu ni KUKI channel la new khat update in ball theu hin tin tu ni KUKI channel va zo se na bon chawen pathen in phathei na bo jeng taw han ka ki pai